Co tu stojíte? Okuliare. Ideme dobiť ten Rím, ne? Okuliare slnečné. Máte všetko? Aj ty, Kati? Odchádzame. Kufer nebereš? Ja mám brať kufr, že ja mám svoj kufrík. Vy sa o mňa starajte. Odchádzame. Vidíme sa na letisku. Že už sme na letisku. Miška nechce nič papať na letisku. Letí nám to z C39. Za 50 minút. Teraz sme sem došli. Zablúdili sme. Taxikáris stratil trasu. Tak sme sa točili až vo Viedni. Čo už, ale stíhame. A hen ten vedľa, to je ten anielský most a ten vedie do toho hradu, tam či ako to volá, do ňútra. Ten anielský most je ten? Není, však ten vedľa. A toto není? Ne, toto je Karlov most. Tu máš reštauráciu, hen tam je pizzeria. Ale my to nemusíme za jeden deň prejsť celé. Všetko to obieháme. Počkaj, Míša, červená je, prestaň. Nás tu ešte zavrú. Došli sme na to námestie 4 svetových strán. Riek. Riek ako? A pretože sme hejlovci, tak to tu rekonštruujú. A všetko je zavreté. Ne, to je kvôli hen tej veľkej, čo rekonštruujú tež. Ale to sme nevedeli. Oni to nikde nepísali, že to rekonštruujú. Myšenko, ale tu chodíme po pamiatkách, ne po Chanel, Burberry, Louis Vuitton. Vietnamci, čo používajú. Daleko je tam voda aspoň? Není. Není tam ani voda. No dobre.
Keď sme boli v Londýne, opravovali Big Band. Keď sme teraz v Ríme, opravujú tady všetky fontány. Aj to múzeum oného, ne? Harryho Pottera to tiež opravovali. Dobre, nič, poďme do tejto uličky, ideme ďalších na tú fontánu di Trevi. Dúfam, že nebudú opravovať. No, možno bude vypustená. Ďalšia fontána, ktorá je tu pred tým Panteónom, tak ju zase opravujú. To už sa posrali tí Taliani, akože. Vrabec ma skoro osral zase. Aha. No a prvá fontána, ktorá funguje di Trevi. Poď, maminka, išla dopredu, poď. Predrala sa tam lokťami. Hodíme korunku pre šťastíčko. Nech sa ľúbime. Nech sme zdraví. Myši, ze zahoria lakte normálne, lakťovky. Dobre, dobre. A počkajte ešte teraz takto. A tam všetci jasme. Počkaj ešte buktík, ešte sekundu. To stopnem. Polícia Roma Capitale. Toto je ďalšia polícia, ktorá neviem, čo znamená. Už je tretia polícia. U nás to je jasné. U nás sú buď normálni, alebo nenormálni policajci. Až hore. Spravíme si tu fotečku. Aj tu je fontánka. Čo tam všetci ja? Všetci na jednom mieste? OK. Dobre. Dior, Prada, Balenciaga, Moncler. Ešte no. To je nejaký kostelík. Hore na tých španielských schodoch. Con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. De l'évangile de Saint Jean, Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Parola du Signore. Che gli scrittori biblici furono guidati da Dio a scoprire un vento di natura diversa. Non a caso a Pentecoste lo Spirito Santo discese sugli Apostoli accompagnato dal fragore di un vento impetuoso. Era come se lo Spirito Santo volesse mettere la sua firma. Salmisti, Maria, Gesù e gli Apostoli e Ruach, che significa soffio, vento, respiro. Lasciatemi cantare